Oke, halo kawan. Selamat nyambut di Pabali, nggak guys? Semua nyambut di Pabali, baiknya bas Sarawak, Semenanjung, tahu ke bas seluruh dunia. Mari selamat di Pabali. Ini di program Kusari itu, proyek Kusari itu hari pagi tadi. Aku ngadu lagu, jadi lirik udah lama, sama Ninga. Lirik udah lama, melodi ya baru bisi boleh idea sari itu. Tegal di Pabali aku boleh bunyi sitar, lalu boleh bunyi flute. Itulah bunyi lagu tu ialah dekat Bansud by Gilson Production. Ya, by Gilson Production YouTube channel. Agi ngiga bunyi kesesuai. Nah, namo sapa temai lagu tu ialah sama kita yang nganti penatai lagu tu. Harap kemujur tahun tu ya Bansud kita sama-sama support. Oke kawan. Ya, oke. Mimi ada bunyi tu lah ya. Oke, tuh ya. Oke, begini bunyinya kawan.